آیا سالی که هیچی دادی کند خسی تلویزیونی و یکی پاشا ماشا بگن و söyle kaçak tavizmin değil mi? Kanıyor musun kanamıyor musun? Daha çıkıyorum da ben o dorayı yıkırdım ucu almış görüyor musun? Diyor ki MHP'ciyse aynı bir kaşıyla diyor ki zaten sizin dininiz yok. 5 tane başta. Böyle bir havale verdi. Ama o arkada kısmı bakın bununla senin kafanı kırar. Sen diyorsun eli iştira ben hemen hatta o garantici. Yani normal bir biz aynı şekilde hep eli kesmeden bir yavru hem verdik. Mesela dedi sadece koordinat versin. Ay hocam Shakespeare Kürtçe nasıl başardınız? At person, not person. Not a person. بشيء وما وقت يعني زمان حزكي أجي وقت مسكاري كل her zaman her şey dikli. Mesela Xudiye bir zamanı Xudiye de. İşte ne yapıyor? Ne yapıyor? Yani bersek. Az mı? Yani bejim hem hatta bersek tutsun. Hep beraber çabuk tutuyor Xudiye. Bravo. يعني أنا بيبر أنا بس أنا مش هو حبيبي ليش بوتي تاني يعني لا بس يا ماشي ما مش كويس يعني عنديش دي حاجة لا ما يجي عندي بدي إيه أنا normal İran var bir uçma anlattı. İran'ı ne kadar İran'ı dahil أي طريقة كلمة مش نفس بس çöpçüye gidiyor ve hayat bejim eki Revşami entelektüel herkes Şirazi zannet, hafız zannet. Ne mi olmuşlar? Hayat vajı hebi. Yani jvaz vecbeheni vakası mezil Bakın beş eyman melayciliği fakir deyran Ahmet Khan. Yani eder işteki ezber zannet. Buna İran'ı jvurteş var. Mesela خودبون ایلو رو چند کسی نمی‌کارن جوان دستین زیرین نموزی یاجی امبیجن غزاله که ملاجی yani bir yani kendi tespit diken de bejin ملاجی de metafizik tasavvuf ede o yekji de rastabaziye de poetikaydı dünyayı kastınca kuper bekle beş baziye beraber de bejin شاعرين رجلات رجالا لبردست قافية ديدو هسير بس إيه ملاي جزيري قافية لبردست بيك هسير أم حتى بستكرن أو يكا أيو خاني أيو نظام كوتيجي هف شاش كوتي تا ملاي جزيري Öğren milletvekili ya vali. Yani evet. مخابن بستدكن كذا أجمل جنات بيجي بيجا تبقى تبقى أما نا نخدام أما نا قيمة كرتنا نا قدر كرتنا أنا كشتنا أصلا بيجا أبجي بانجي شكسبير أصلا بانجي كجبو ملاك زيني جبو واخذ زيني ما لما أبحث ثاني وناهي صار يعني بالصادق زيادتي از حبیب ما به ما و گلی سونه مشابه ساده بود. اینه کو بگم لا حتی از بی باشتی دو کدی بود و بیلا پروژه هم میخواهی. اشکوزان من دیگر ایده میگویم نامی که سیدای جیگال. أنا قال بقى الليخن بقول شاو قول تقولي حساري يقول مش بدي حساري يشوف خير ماشي استوى هذا أنا فندرين أو الشيء ما لازم bu nedir? Bu ne indeki? Valla bir kandan, bu bir cami bir şey dedi. Mesela tahu, tarih korkut defteri almış. Mesela dedi ya böyle bir anneme söylemeyin o beni mutabir piyanist zannediyor. Mesela tişki bu hay yani. Ama ahli ma kavme bu khwa ne agahdar kan çitke. O شو نعمل ما مصطفى عشان علي رحمتي لي بالبا اليوم يقصد إما إذا حطاكو جمنتي أز لسا بنا خفرة يا روش نبغاش
son ekan bu xuynan bir